تماشاوانên hêja çaxê we xweş bi mêvanê xeleka me ya îro mamoste Hozanê Girgundê em bi xêrhatina mamoste dikin. Mamoste tişa wî baş. Sersera serşavar hatine ez jî gelekî kêfxweş im ku îroj ez bûme mêvanê bername xwe. Sağ be spas em jî gelkî kêfxweş in. Jixwe em û temaşavanê xwe em te nas bikin. Hozan kî ye, ji kwî derê ye, çawa helbest nas kir? Navê me Hozanê Gurkundê yî. Ez di sala 1971 de hatim rêya Gerdûnê. Li gundê Gurkundê ez çêbûme. Min zaroktiya xwe ez karim bêjim yanî bi temamî li gundê Gurkundê derbas kirî û jiyanek gelkî demdirê jî li gund me derbas kirî li wê derê. Piştî wê wek dibêje dema hinekî ez wilo bîr bûm têkiliyê me bi bajarê Dirbêsiyê re çêbû û ji wê çaxê de hêdî hêdî wek dibêje me têkilî çêkirin. Me ji temenê gelekî biçûk de bi rastî me dest bi nivîsandina helbestê kir. Di wê demê de dema ku me helbest dinivîsand yanî em ana navê dikin helbest ew xwe ne helbest bûn. Yani hestnî gelekî xweş bûn, hestnî wilo ciwan bûn. Di wê demê de me tîpê erebî dinivîsand bi Kurdî. Tîpê erebî bi Kurdî me dinivîsandin. Hevalekî me li gund hebû. Ew jî wilo hinekî bi wêjeyê mijûl dibû. Ew bi xwe ji min mestir bû. Me tiştê xwe wilo nîşanî wî dikir, yanî gelekî kêf dikir. Hêdî hêdî ew behremendiya hanê bi me re mezin bû. Têkiliyê me wek me got yanî têkiliyê me bi bajarê Dirbêsiyê re çêbû. Wê çaxê me mamosta Xemgînê Remo nas kir. Ew bi xwe helbestvanekî bilind e û wek dibêje gundê me jî nêzîkî hebe yanî Tealuk û Gurkund gelkî nêzîkî hebe. Lê ew mala wî li bajar bû. Me çi dinivîsand me helbestê xwe dibirin cem wî û gelekî alîkarî mir dikir bi rastî. Di destpêkê de me helbesta a kevneşop a klasîk dinivîsand. Piştî wê yanî me timî wilo gemgeşe dikir li ser wêjeyê, li ser nivîsandinê, li ser helbestê. Rabo xemgîn ji min got çima di berê xwe nade helbesta a nûjen. Piştî wê me dest bi helbesta nûjen kir. Li kêlekayê me helbesta a klasîk a siranî jî dinivîsand. Di not û heftadê me pirtûka xwe yê a yekemîn me çap kir. Dibi navê Evîna Vejandî. Ew bi xwe ew pirtûk ji helbesteyê nûjenin ê kinin. Di wê demê de wek me got yanî îca têkiliyê me bi helbestvanî din çêbûn bi mamosta Arşevê Oskan, Dilovaniya Xwedêlê bi Fethullah Hüseynî, mamosta Salihê Heydo, Seydayê Tîrêj, Bêbuhar têkilî çêbûn. Di çapkirina wê pirtûka me de mamosta Arşevê Oskan alîkarî mir kir. Ew wî pêşgotin jî nivîsand. Piştî wê wek dibêje piştî me ew pirtûk çap kir. Di wê salê de sala 1996 jî di not û heftadê me komelak jî çêkir. Wê çaxê ew komelak wêjeyî bû. Me wê ava kir navê komela Zêwa bû. Ev kesê ku me di hundirê vê komelê kar dikirin mamosta Arşev bû, Xemgînê Remo bû, Ciwanê Evdal, İbrahîmê Berces, Hemîd bû, xortek navê Hemîd bû, Mîdas Ezîzî bû. Piştî me pirtûka xwe çap kir hêdî hêdî wek dibêje di hundirê wê komelê de têkiliyê me bêtir firebûn, bêtir wek dibêje em di aliyê wêjeyê de bêtir me xwe xurt kir, bêtir lîkolîn çêbû. Yani bi vî rengê hanê di wê demê de derbas bûm. Piştî wê me pirtûka xwe a di Damê çap kir. Dibi navê Nepayî Zaristanan diweşînin. Ma a Siya jî piştî ma a Siya jî me çap kir. Navê bihinek ji vehêsînek li ber delavên çavên dilberê.
آ چارا بهنک جی سروشا پیاماته آ پنجا چند وینه جی شنگوینا گوندی من آ ششا ودنگا هستان او مچاو کر و کومک جی هلبستی می جی کردی هاتی ورگراندن زمان عربی مامۆستا مەسعود داود ئانها لە هەولێرە ڕوودنی سلاوی مەجبوری هەنێ ئەو ji کوردی وەرگەڕاندی عەرەبی ناوێ العشق الأزلی و مەرحەمەت الألم و ئانها سێ پرتوک بەردەستێمە هەنێ ئەو ji بۆ چاپێنێ یەک jê bi navê Hinasên te a dida bi navê Heyal a sisiya bi navê Şevpolên Bîranînan ev bêtir wek dibêjî berhemên êk ku me êk min çap kirin û êk li ber destê min hinek helbestên êdî jî hene wek dibêjî gelek komî wek dibêjî hîn ew jê em heziriya ji wan dikin. Mamoste em ê vegerin destpêka te zarokta te li gund navê gundî got telxwe kiriye navê gund bi xwe ji kur hatiye Gurkund gundekî gelekî dîrokî em bêjin dikeve qubileyê Dirbêsiyê 15 kîlometr ev gundê hanê gundekî kevn bi rastî yanî bavê me me pirsî yanî ji bavê xwe wek dibêjin pirsî ew jî negihaştî ser xuya dike gelek yanî însanî ê bêtî yanî kevn hatin wî gundê hanê ew nav lêkirine ev navê Gurkundê li gorî me lîkolîn kiriye li gorî wek dibêjin me gelekî pirsî انو ji ku hatiyê girekî mezin di gundê yî ew girê hanê xuya dike kund li ser datanîn di wê demê de ew nav ji wê derê hatî ino yanî navê kirine girê kunda bes wextê tê xwendin ew dibêjin gir kundê bi vî rengê hanê lê mixabin wek rejima Sûrî di dema dawî di nav guherîn navê gund guherîn ji Gurkundê kirin Telil Bilbil lê me nav neguherî bi rastî û ew arma gund jî me bi xwe ahlê gund me armak me çêkir navê Gurkundê ew arma hanê hîn hazir û wek dibêjî hîn yanî li destpêka gund tê derbas dibe ew arma hanê heye. Mamoste me behsa gund kir te navê gund li xwe kir û di nivîsê te de jî di helbestê te jî di dever xuya dikir tu pir behsa serêkaniyê dikî tu wek helbestvanekî deverê xwe didî naskirin yan jî xwe ema di nivîsê te di Xwedê yanî ana êmê bi xwe ez gelekî bi gund gurêdayî min yanî gundê Gurkundê ji bo min wek dibêjî yanî evînek bêdawî ye bi rastî yanî gelek bîranînê milê hene em bêjin gelek helbest li wê derê nivîsandine gelek bîranînê ê zaroktî û ê xortanî jî li wê derê hene bi rastî girêdanek me bi gund yanî girêdanek dikaribêjî dîrokî bi rastî tim û dayîm jî em bêjin piştî ku em ji gund derketin me 2005 de em çûn bajarê Serêkaniyê lê em timî ez vedgeriyam gund yanî û sedema herî a wek dibêjî a yekemîn got neştin û em derkevin ji dervê wek dibêjî em berê xwe bidin dever nîdin bi rastî yanî biro ev girêdana gund cemê dilê me de gelekî giranbuhayê ji ber vî hawî jî em bêjin gelek wek helbestê xwe jî de me Gurkund anî ziman ew xurisa Gurkundê ew mesela bên derên wê ew em bêjin ew dîmenên gund bîranînên zaroktî bi rastî yanî gund bandorek wê dîrokî li ser me heye piştî em çûn bajarê Serêkaniyê jî em li Serêkaniyê jî ez gelekî bajarê Serêkaniyê jî bandor bûm bi rastî ji ber Serêkaniyê jî nekêmî gundê Gurkundê ji ber Serêkaniyê ew jî bajarekî dikaribêjî ji dar û berin em bêjin li ser avê bû xelkên Serêkaniyê yanî hemû pêkhatî tê de hene yanî çi Ereb çi Çeçan Xiristiyan Kurd Yezîdî guro girêdanek civakî di bajarê Serêkaniyê de heye zêdeyî vî tiştê hanê jî bajarê Serêkaniyê dikaribêje bajarekî hunerî bajarekî em bêjin ciyê hunermenda yî ciyê rewşenbîra yî ciyê nivîskara yî bi rastî ez gelekî bi bajarê Serêkaniyê bandor bûm û wek me got yanî çilo min Gurkund di gelek helbestê xwe de anî ziman bi Serêkaniyê jî di gelek helbestê xwe de anî ziman.
مامۆستا بژاردنە تە ji zimanê Kurdî ji xeberê tev dibistanê Erebî dixwendin yanî ew bandor çawa te bû kesekî bijart got zimanê Kurdî bixwîne yan jî wek kesekî Kurd di nava te din ji xwe yanî di destpêka xwe de me bi helbest bi Kurdî dinivîsan û hezkirina min ji zimanê Kurdî re wek me got yanî ji zaroktî dest pê kir lê fêrbûna me ji zimanê Kurdî re nivîsandina em bêjin bi tîpên ê bêtir ê latînî wan xortek hebû navî Hesen Hecî bû ew bi xwe ji gundê Gurkundê li Serê Kaniyê rûdinişt carekê hat cema gund ji min got yanî çima hûn bi tîpê Erebî dinivîsînin me got wela yanî hîn em fêrî zimanê wek dibê tîpê Kurdî nebûne rabû ew camêr ewî me fêrî tîpên Kurdî kirin lê wek me ji bo pirsa te yanî hezkirina zimanê Kurdî ji çûkanî bi min re hebû û helbestê me tevayî yanî bi zimanê Kurdî yanî ez terê ez di riya zimanê Kurdî re di riya helbestê re ez karim tiştê xwe bînim ziman piştgiriya malbatî wê demê ji bo te çawa bûn wek kesekî gundî yanî civakek bêtirî xwe bi ol bigirê dayî bû malbata me bi rastî em bi xwe malbata kul û yanî xizan bûn ne tenê malbata me gund bi giştî yanî gundekî wilo gelekî xizan bûn gundê me di siruştiya xwe de yanî di tabîa xwe de dûrî em bêjin rewşenbîrtî û nivîsandin û helbest yanî dûrî van tişana bûn lê tenê bêtir hinekî em bêjin bandora a siyasetê li wan hatibû kirin bi rastî ez diçûm dema diçûm dirbêsiyê ez her diçûm dirbêsiyê û ez vedigeriyam me pirtûk bi xortanîn di wê demê de yanî ciha me bavê me û em bêjin heta derdora me jî cîran gelek hat got ka ev çi yanî ka tu çi dikî ji van pirtûkana ka ev çî ve hanî yanî heta hinek hebûn jî wilo ez dihesiyam wakin û henekê xwe jî dikirin nû ka yanî ev tiştekî vala îve ye lê êmê me ew behremendiya xwe me berdewam kir bi rastî heta ez ji gund jî debûm gelekî têkiliya me bi pirtûkê re hebû wek min got ew hevalê min jî ew ziyad navî ziyad mendekî bû ew jî gelekî mijûl dibû bi meselê em bêjin bi xwendina pirtûkê bi wêje bi nivîsandinê bandora me gelekî li ser hevdû hebû tiştê herî baş nû em gelkî li gund nedeman bi rastî yanî yanî ez ji gund derdiketim carna bi roja ez venedigiriyam gund ji ber vê hawî jî wek malbat yanî nebûn aseng li pêşiya min nedigotin inû yanî de ji vî karî berdê de ji vê ev çi nivîsandinê ev çi pirtûk na nedibûn aseng lê digotin digot ka yanî inû ve hanê heya kengî yanî wek tiştekî wilo yani tiştekî nûh bû li ser wan bi rastî mamoste te pir li ser dayîkê nivîsandî del ser êş û azarên gelê Kurd nivîsandî del ser şehîdan nivîsandî ser xerîbiyê ji xwe te nivîsandî te dixwest helbest bibû wek nîmoneyek ji ber xwedanê re yan jî te dixwest pê wan giliyê xwe bike wa êşê xwe derxîne bêhna xwe pê berdî yanî bi rastî berî şoreşa Rojavayê Kurdistan hûn çaxê me helbestên car di cûra cûr me dinivîsandin çi em bêjin alî evînî de bû çi civakî bû kurdewarî bûn heta di aliyê rexnê jî de hinek me helbestî dinivîsandin lê piştî di şoreşa Rojavayê Kurdistan hinekî wilo em bêjin yanî hizrê me em bêjin ew giyanê me hinekî hat guhertin em gelekî bandor bûn bi rastî bi taybet yanî li bajarê Serê Kaniyê dikarbêje fîşeka yekemîn yanî a got li Rojavayê Kurdistan teqiya ji Serê Kaniyê dest pê kir û berxwedaniyê gelekî mezin di bajarê Serê Kaniyê çêbûn gelek şehîd çêbûn gelek ked hat dan bêguman em jî yanî di wî bajarî de bûn û wek em yanî em bi helbestê mijûl dibin bi wêje mijûl dibin bi hunerê çand em jî ketin navê xweroceranê û me gelek tiştî nivîsandin hinek bûn siran û hinek wenda bûn hinek li wê derê man
يعني پشتی 2019 ده وقتی امیش سریکانی درکتن گلک نویساندنی ملوی داری ملوی يعني امان محاضری دکر انه اسپرتوکا که چکم لسر شهیدین باجار سریکانی هر شهیدک هلبستك بلاوی نویسانده بو لی مخابن او هلبست بهتری واند کاربیش سری سدی نوت و پنج کشلوی دریمان يعني نزان کاش شوبان بو تبي پشتی وام سریکانی جی درکتن لی ما بهتر او ریاهانی ما بردوام کر بهتر وقت بیشه حتى نهاجي امكاري خو بردوام دك بلكي ام جانا كل انتاجي تفرات كان يعني او قيس هلبست وين دا ببن لشونا تبمين نورو تيك هاف دست وان شتاد تشكر نجي تشتكينا تا شش ديوان ما مسمى شش بكردي چاپ کرنه یک ورگراندی و سسه لسر چاپینه بله چند وینه پرتوکاته یا چند وینه شنگوین آگونده او براسي ويا هاني جارد متخص يعني از تمو دايم يعني دريا هالبسيري از مثلا جندي خواه بيرانين لجوند مثلا او وينين ايلوي دري او بويرين جو بمرج شيبون دهن دري جندي متخص يعني دريا هالبسيري دريا نابو نشانا پرتوكا كيري اسكارم وقت بيشي بدم خويا كرن يعني وقتي از بيجي مثلا چند وينه جي شنگوين اگونده من يعني انه شنگوين يعني خوشگبون يعني اوه هاني ديار دكه انه حسكرنامه جوگندره يعني تشتكي كاربيش يعني ديروكي براسي تشتكي ازبر كري يعني نفسكي تجي بخدي دو پرتوكا دنو براسي مخابن يعني متخصص از پرتوكا خو بينم ليكا ولو چيبو ما تشني حاضر كرنا على البيدري بوقت بيجي بس فانا اي بيتر مال مال حسكي مال باجاري حسكي نيساندنا ام وگرن پرتوکاته دسپیکه هستين نابي افينا بجاندي افينا بجاندي ابرتوكا مني كمين بهاني ابو متشاكر تبحثا شت كد ناباوي او پرتوكا ما بيتر هلبسي كنن انو جنن بيرانين تدهنه ايش و آزاری تید هیه اوینی تید هنه لسر هوالتیه تید هنه لسر زاروکتیه دوی پرتوکامد هیه يعني وقت بيشي يعني قالك جورا يعني باش دور دهاتن نفساندن دوی پرتوکید تا هلبست حاضر کری گوتو بخوینه خودی ما چند هلبست رو حاضر کرنه آری اب هلبست بناوی آوازین شوی دوره لإيفارا دل من وهسا وبلا تلين تا بوري أفيني شهبكن أفين جاني بلا صلابن حسن تا بمشني بسر كشوارا بري كريني تيريج ببا ومن جسينغا تناهي برافينا دوره ام بچن داويا شوي ومن دقل دانا بدويا خدا بمينا هيدي گياني من بباديا گياني خوا سر مسبكا و پیالین ماچان بسر تیبونا لیوین من دداکه بدستی من بگره و من لبر لحیا عشقی بهرکینه تاگو از آگری بندواری ده ارگونا دیداری ده ومرینم دوره لبازکین بالندین هیویان سوار ببه و بسرعه بای سبیره نیجنا بوهاری دکنی کلیل کان دساز بکه چیویکن مزگینی ده دارستانا ججنا دم سالن اوینه ده بفرینه دوره ام ایشن جیانی او غربکن و روژن بوراندی ده بقشکن پیربونه ده بشیرن
و ألندا سبهان بمومن دلداری وخینن دوره گلک سپاس. گلک سپاس شبوته. صاحب موسى ام بحثها برهماتي نبايز دارستان دوشين ناف تشكر براسي دي نافي برتوكي من دي اعول واد دا اسيا اب هوالم گونتو كماكو زياد اوي الكاري مردكر بيتر مدخس تم وداي مرو تشتكي جودا براسي يعني يكمين دايما كر ابينا بجاندي دا نبايز دارستان دوشين سسيا وهيسينك لبر دلاوين شابين دلبرين تم ودايم يعني ام بيجن نافو نشانه پرتوكي جنابروكا پرتوكي درد كده بله راست هات دبي نبايز دارستان دوشين چه دارستان دوشين يعني ام بيجن وقت تبين واتايا ام بيجن برو بيترو جيت بدي يعني تي واتايا انه قلك تشيبوني وام بيجن يعني بر بويرني شيبوني صدم نا او تشتيقو او بيرابوني يعني بيتر وقت بيشي ام بيشن يعني ولو نرينك فلسفي بيتر يعني بله راست بله ام هلبستكي دمقو هدار بكن يعني تبيه لها مي بخوينن اب هلبستامي بنافي جيانا بي مهوش جياني ما بباي خمكشيره هوردمن بكسر وغردكن ودل بايزك مستا هيفين ما بقريكي زفستاني خود بيشن شبجي هيلانا هبوني الدهجينة لبيبانك دور شراين بندواريه لسرسينغا بيانيه فيدخن بابلسكين غور خوزين تمنن ما بن غوردكن بن غور جيان تشيا مرنك سرمدي دريسا وأنبونا هشكي بلاكري دنافا زفيك سيويدا تابلويا ولا تكيلاش درزي نيغاردكا مينا رو كساويران لپی هتا فخونان ام درون بهو چکین آسویان دگرن بر بگردونک بسینور ام دهرکن و کراسی اوینک مشختی لبجنا کنکی سیدار کری دکن و گاوین ما قناغا دم سالک بی بوهار دپیون دستار جیانی بدلکی خایز دگره و پیو بکورین خوزیان دلکمن لسر کاولین تنبونی لخودگرن دناوا مجکه سرمدی تین نخامتن دناوا مجکه سرمدی تین نخامتن گلک سپاس گلک سپاس دستو هستی تصاوبی ساومس نفساندنا وان گوتنان رستنا وان لدو هف چه قیس ایشو آزارت دکشینه چه قیس زحمتی او بخوا يعني دماغو ام دوجين هلبست او بخوا ناوي هل هستي يعني دما قو تهلبستكي بخوينه هجر هستي تنبن ومجارتي تنبن ووينتي تنبن وامبيشن يعني افشاني هاري دهندري هلبستي تنبت نكر نابي بك هلبس انا ايمي يعني دماغو از هلبستي دنبيسينم يعني هلبس مدنبيسينه از هلبستي دنبيسينم از بتشتكي باندور نبم از نكر بنبيسينم انا قالك مثلا دوستو هوال هن دبيجن مثلا تجمر هلبسك لسر فلان تشتي بنبيسينه از بخون نكر بنبيسينم يعني جبر هلبس نتشتكي انشائي نتشتكي امبيشن يعني ولو هما زيراب صرخه ولا شخوار زي هلبسك لسر في بينوسي بنبيسينم يعني هلبست او اوتي
او مرو دنویسینی او هلبستا هانی دماغ وقتیش دل دردکبه و دماغ و حسی دهبن و مجارتی دهبه و تپی باندور ببه او هلبس کی بخوینه و کی لگوداری بکه و بی پسپور خود درباسی دلیوان بکه اما بس سامه يعني جنبي صادنا هلبسي أبي وإما وكنرين أزبيشم يعني جرك هلبسوان تم ودايم يعني اللي بندا هلبسي بميني تاجو هلبس وري ويبني في نا أو بيجي أو هرب اللي بيه هلبسي بربه جرك هلبسي بيه بربه أبي يعني بيتر وقت بيش ما مستا إيرو داما إيرو وينين جو أوقسي زو درباس دبن ایرو او تکنیکا گل پیش کردیه و نه و ویدیو اینگو چه دبن گلو هلبست دکار خو بده گهدار کرن لهم بریوان و نه اینگو زون درباس دبن مخابن يعني انا عم بيش وقت اقول يعني يعني ساتلاي جو شي بونه الذكاء الاصطناعي شي بويه ام بيشن يعني يعني قلك وقت بيجي اب اموراني هاني قلت اللي بيش كتني ابا انا قلت باندوري اللي هلبسي ذكن براسي يعني هلبسي لوازكن اب الذكاء الاصطناعي يعني تنافكي دي بيجي هلبسك يشتر دنيسيني تدنجكي دشيني يشتر اوازكي وقت بيجي اوازكي ودستري يعني اب خو ام بيشن يعني باندوراوي وقت بيجي سلبي لسر هلبسيتك براسي جبر فيها ويجي قالك مافتين خوارن دنابي خروج راهاني دي هلبستا بتايبت هلبستا كردي يعني نكر خو بقيني في اصاهاني جبر هلبستا كردي يعني اوجي هين هيدي وقت بيجي بشاربي كادر يعني هي هي او اصا قام بيجن دا اصا جهاني دي انه خو بولو بيتر خداي ناس كرن د دنياي دي جهاني دي او نجاوي اصاهاني جبر فيها ويجي الباش في تكنيكا هاني هناك ماي براسي يعني ام بحثا ديوانا تا بهنك جسروشا هيامات او برتوكا من بيتر هلبس لسريك عني هات النيفساندن هلبس لسر فكروانات يدهين سر شهيدات يدهي سر شهيد أورهان لسر شهيد على قاسم تدهين هلبس لسر سري كانية من نيفيساندني لسر كوشبريا دما يعني ام سي جارة سري كانية دركتن ام دي جارة دركتو ام جارة سيايي لسر دما قوغتي ام سري كانية دركتن ام بدقريان او بيرجهات النيفيساندن او پرتوکامه د 2016 هات چاپ کرن و چاغي د سایا چاندیج مر چاپ کرن 1000 جمار چاپ کرن بهتر يعني بفي رنگي هاني وقت بيجي مجارين دهندري في پرتوکي دي بهتر افون قالك يعني قالك مجارني جور بجور تدهون جبر بيها ويجي يعني او پرتوك تكار بيجي ولو تايبت منديه كويلي جمهي براسي يعني از وقتی زر مثلا شبهر نیچه دبن فستیوال چه دبن بهتر از هلبستین وی پرتوکه دخوینم جبر از گلکی براسی از پی باندور بوم گلو تشتک جوینا تبخار آنیه تخوان دیات تشتکی جه بخوینم خودی ما تشتک يعني ولو قلتي جبر نکری بس هلبستك هي ميخان عدل تيدي اسكارم بخوینم اب هلبست بنافي ميخان عدل تو ددلي هر خيالي ده وينيا بيامك جمكري دهجيني وعشقك بلهي دكوراهيا هر ايشي ده شيروكا خونك كوچبر دقوهي يزانكي پنابر دخوينه تو دبي روج تو دبي شو تو دبي جمي جبونا هيفيك برتي جبونا سيويك بهشو دي لكي دين لبر درجهن بايزي بهنا بهارك وندا بارزكي تو دبا ميخانك بدري
هیدی هیدی بسربجنا سرخوشی ده دلوب دکی گیانکی بیهست کنکی خاو بری کرنک بیجان دحمزا وجدانکی کرده ده آفرینی تو هر دمشی و گلک دمسال بونه کری و قفدن خوزیان ده قلشتکن دیرو که ده داور بین لی توما و تی بمینی نسرش دکاره رنگ تا بگهره و نزمین دکاره تا دهندر خود وشیره و نخوشک بون دکاره خوشک بونا تا بروینه ای می خانه دلی من ای می خانه دلی من گلک سپاس تسیده ساول ماموسته هلبستا کردی ایرو روژا ایرو ده رولاوی چاواد بینه ده آستا وجهیا کردی هلبستا کردی چاواد بینه پر جوری هلبست ایرو براس بری 2011 ده ام بیشن بری شورشی جبرگ زمانه کردی کار بیش زمانه کی قدخه بو شاندا کردی قدخه بو رژیم سوری هرتش قدخه دکر جبر وی هاویجی گلک هبون گلک هلبسوان هبون نکاریبون خود دیار بکرانه ده هندری خود دنویساندن ده اوداد دنویساندن ده جیه تاری دنویساندن دوی دمیده ام بیشن یعنی هلبستا کردی بزاواوی گلکی لواز بو جبرگه و کسی گو دنویساندن دوی دمیده کسنی کار بیش سر تلیاد هاتن شمارد جبر وی هاویجی پشتی 2011 ام بیشن زمانه کردی بو زمانه کی فرمی دبستان و بون زانینگه و بون ام بیشن رادیو چه بون تلویزیون چه بو راگهاندن چه بو ام بیشن یعنی ایدی زمانه کردی یعنی بو زمانه کی فرمی و از بخوا یعنی هیویا می تم و دایم دگو انو روژه گلو روژه کی وره انو از پرتوکا کردی ولو تخم دستی خوا ولو کولانی بمشیم و کجمر نبیجی تشکو داره پشتی 2011 هلبستا کردی یعنی گابنی آویتن گابنی باش آویتن به تایبت یعنی او نفشینه انا گلک خورتیمه و گلک کشی مجیهن او نفشیه گو لزانینگه ها روژاوا دخوینن ام بیجن لپیمانگه ها دخوینن براستی یعنی پینوسنی ولو گلکی پاقش ناور درکتنه و به شوازه که دنویسینن ام بیشن به زمانه کردی دنویسینن به روح کردی دنویسینن لیت کار بیشه به آس کلو بلندشی دنویسینن هلبستا کردی هیدی از کارم بیشم بلو یعنی بر به هلبستا جهانی بدره آنها یعنی بینگهک هاتی آواکرن گلک دبستان شبونه دبستانین هلبستی یعنی چه هلبستا کبنه شوب دبه چه هلبستا نوجن ام بیشن هنا كان او شوازي ام بیشن او جوری های کود نویسینن ام بیشن هلبستا کبنه شوب کلاسیک براسی هنا كان دنویسینن او بخار سناوي کبنه شوب يعني كلاسيكي لي مجاري ده هندري ويدي وينين ده هندري ويدي هبوكين هندري ويدي گوتنین گوب کارتین براستی شوازکی گلکی نوشنه هیویام گلکی خورت براستی نو هلبسا کردی روش به روش و پیش کوی روش به روش وقتی بیشه جوی لوازبونا خو درد کوی و گاونی باش یعنی لگوری دمی و لگوری وقتی بیشه جیانا گو روشانا امتی در باسبن از بینم انو یعنی هلبسا کردی باش یعنی روشاوی يعني إيرو هلبستا كردي نو كرنك راست دجي نا وگراندنك تشتي كامل بله يعني هلبستا كردي تكار بيش يعني بنوجانية كي خوتين الزمان او كبنا شوبيا ما قو يعني بري چند سالا دي او دوباره كرنا هندري هلبستا دي
او يعني هيدي وقت بيجي يعني كيم دي براسي وانا الجمع يعني قال لك ام ناخذ ام نافا بيجن جبر جارنا ام ده بيفيني خد ام نافا بيجن هنا كان جا ايج نافي وانا بيج خو عايز ذكن لي براسي يعني قال لك نافني بربتشاف نافني قال لك بلند دي وجايه كردي دي هلبسه كردي دي يعني تكار بيجي هاتن خويا كرن وبون وقت ستيركن يعني دي آسیمانی وجه کردی. پرسک ماد درباره وید هوا او هلبستوانه گوته او هیویا هلبستا کردی یعنی دواد دبینه کینه او هلبستوانه ای وقت بیشن جوان ای گونو هلبستا کردی نسین. براسي يعني ما جو يعني مناخذ منابا بيشن اسكارم بيجم يعني اسكارم برو بجيبكم بتايبت قال لك شاگرتين زانینگاه روجاوا ناونی خوشک تی درکتنه هلبستی ولو برنگکی خوشک و برنگکی گلکی شنگوین دنویسینن چه نتنه بزمانه کردی بزمانه عربی جی جبرگه ام يعني پیوستی ما بگلک زمانه هی براسی يعني اسکارم بیجم انه اف نفشه گو آنها بویرنگی هانی دنویسینن د پاشاروجي دي وكاربن يعني امبيشن يعني بفن برسفج بو ديروكي وكاربن انه امبيشن انه بشتي بينجي صالدين وقت هناك في هلبستا هاني بخوينن وبيشن انه هلبستا كردي دي بري بينجي صالي دي في اصاهاني دبون يعني كراسكي خوشك لهلبستي دكن بله راست ماموستا ام وگرن دیوانا تا یا ودنگا هستان بحثا چیت کد نوارو کاوی ده چیت بازی بین سر زمان انا ایمه يعني وك از دواري وجهه دي ودناف امبيشن دناف هلبسوانا دي ودواري هلبسي دي از بيتر تي ناسكرين انه از هلبسا افيني دي نويسين جبرجي يعني هفوكن جو از بكارتينم جوتينين از بكارتينم بيتر يعني حسي من بيتر ببرب افيني در يعني لكيلكاوي وك ما جو يعني انا مشان هلبس خوندن يعني مثلا ايش تيد هي ازاري تيد هي يعني يعني از بيجم انه هلبس دماغو از هلبس يد نبيسينم از بري قشي يعني بري جو از جواكه اش خورد نبيسينم اش خورد نبيسينم جبر از تشتي خورد نبيسينم تشتي جو اس بي باندور دبم اجبر بيها ويجي دماغو وقت ت بدردورا خو باندور ببو بجواكه باندور ببو بايشا خو باندور ببو تشتكي خوشك بنويسيني اجبر بيها ويجي از نكارم يعني بقولوا از بيجم از تني لسر تشتكي تني دنويسينم بله او خونا بشارتي ددلي هوزاند چیه او تشتا هيفيا جو تهلاني جدمي انا ايمه يعني هيفيه من تم ودايم دي برهمي من دن انه اف برهمي من تشاببن گشتي وهيفيك دين جمهي يعني از بيجم انه اف برتوكن جو متشاب كرنو ايه زكم شابكم از يجيشي تيخ برتوكك تاني جبرك جبوتش جبو انه اف يعني هديك مثلا يعني قلكي براولا نبن بخواز برهمي من بخوين يعني جيش دي برتوكك يدبن ابا هاني بيتر دكفه دبن يعني دكفه ارشيفه بيتر دكفه ديروكي يعني هيفيا مي اوي جو از تم ودايم از تشتي نه بنويسينم ووقت بيجي از برهمين خو ايغو منويساندن وقت ما دا اني زمان انه جو تشاببن و بيخوندن لسر بي سكناندن هيفيك ميدن هي از بيشم انه جرك رخنفان هبن رخنفان هلبسا كردي جبرق رخنا يعني او بخوا بينجها بيشكتني مخابن حطانو هاجي ام بيجن او رخنفان جو قلكي بسبور وقلكي وقت بيجي بلو برنجكي ام بيجن اكاديمي جو كاردكن هين نهاتنا افراندن هين شي نبوني يعني رخنجي بيتر انا قلت رخني قوتين كرن بلكي هنا خو عاز بكن يعني دبشي هني يك جي يا وي او هالبسفان وي بشكيني وي رشبك بجاركي بشكيني ان وي بسنيوي بده وي بسنيوي بده عليه بسناده هذا هر دو جي
ناکەون وەک دەبێژێ ئەم بێژن وارەی رەخنێ دیێ چ قیس رەخنەل پێشکەوە و قیس وێ ئاستا بەرهەمێژی پێش ینی ji ber anha tiştê ku ez dinivîsînim ez gelekî jê razîm û ez gelekî dibînim tiştekî gelekî xweşê lê wextê rexnevan dixwînê belkî gelek kêmasî gotê hebin me ew kêmasiyanê hanî nedînê lê dema got ew kêmasiyê min ji mir bêjê tê wateya û ez ji wan kêmasiyana derdikevim ez ê xwe sererast bikim ez ê nivîsaniyê xwe sererast bikim ez ê tiştê got ez ana mesela ev tiştê got em dixwazin got em ça bikin wextê got rexnevan hebin û li ser bê sekirandin ji bona bimînin berhemek ji bo pêşerojê mesela em bêjin ew nifşê got were bixwînin şaşî tê tune bin lewazbûn tê tune bi yanî wilo tiştekî xweş bilo Mamosta niha dema got tiştek lê vegerek ji nivîskarekî lazim be yan jî jêderek lazim be em vedigerin wan dîwan wan pirtûkên kevin êmey klasîk îro ji bo pirtûkxana Kurdî ji bo zengînkirina pirtûkxana Kurdî tu wek hozan hemû nivîskarên got helbestê yan romanê yan derbarê wê jê dixebitin we ji bo pirtûkxana Kurdî we çi kiriye û çi dixwazin bikin ti pêşerojê de tiştekî wisa bala we de heye got bi rastî yanî ana me got yanî pirtûkxana Kurdî di van 10-15 salê dawî de gelekî zengîn bûye ji ber yanî gelek pirtûk hatin çapkirin bi hezarê pirtûk hatin çapkirin ne tenê helbest yanî em bêjin çi helbest bin çi çîrok bin çi roman bi çi lîkolîn bi dîrok bi ev tev de zengînbûnekê ji bona pirtûkxana Kurdî em bêtir yanî hêviya me ew e got em hewl didin got çi kesê bi erebî jî dinivîsînin gerek Kurdî binivîsînin ev zimanê Kurdî binivîsînin karibin êş û azariyên xwe karibin ev tiştê got em bêjin ji 10 sala de di Rojava çêbûnê ev destanên got çêbûyî ev berxwedaniya got çêbûyî ev keda got hatî dan yanî diriya romanê re bê diriya çîrokê re bê diriya helbestê re bê dibê ev berhema nihanê bêne belgekirin yanî ev bêtir hêviyê me evin yanî û me got yanî pirtûkxana Kurdî zengînbûnek wê çêbûyî lê di alîkî din jî de bi rastî yanî ve hani ew jî kêmasî yanî em ê ji xwe de dest pê bikin ew çanda xwendinê gelekî li cem e tune bi rastî yanî gelek pirtûk tên çapkirin mixabin kêm xwendevan hene yanî em gelekî dinivîsînin û em hindikî dixwînin ji ber vî hewî jî em dinerin yanî taybet yanî di warê Kurdî de hinekî wilo qelsibûn heye yanî lewazbûn heye ew jî bêtir sedema wê kêmbûna xwendinê yanî lê pirtûk gelek hatine çapkirin û pirtûkxana Kurdî wek me got yanî anha gelekî zengîn bûye em çi bikin heta got em balê bikişînin ser xwendinê heta got em bêtirî xwe em yanî belkî niha xwe ew jî naxwînin yanî em çawa bikin yanî heta got em tev gavnî gelekî baş hatin avêtin em bêjin wek Yekîtiya Rewşenbîra em bêjin ev bexşên xwendinê çêkirin em bêjin li Hesekê li bajarê Hesekê ana bexşak heyî pirtûkxanak tê de heyî ew dibe bîngehek yanî dibe wek dibêje yekî deh dide li ser xwendinê yanî em bêjin ev jî gava gelekî baş e li Qamişlo eynî wek dibêje ew bexçê hanê çêbûyê bexşê xwendinê ew jî wek dibêje bûyî bîngehek ji bona hezkirina xwendinê em bêjin em çanda xwendinê bêçandin ev gavnî baş in em bêjin hinek wilo bi taybet hinek kafê vebin pirtûkxane tê de hebin ji bilî bexşê xwendinê mesela di bajar de ana mesela li Şamê qehwa hebû navê havan hebû ew qehwa hanê mesela nivîskar û rewşenbîr û helbestvan giş li wê derê hevdû didîtin yanî got ciyek hebe ciyek taybet hebe ji bona rewşenbîra ji bo nivîskara ji bo helbestvana ev û pirtûkxanak di wê derê de hebe ev hanê wê deh bide wek dibêje li ser çanda xwendinê mamoste wek nameya te dawî ji bo kesên got niha helbestê dinivîsînin
جوانین گونو دست بنفساندنین و جبو وقت گوجی خواندوانان براستی نما منی داوی بری گشی سلاوی می جه هر کسیر گو بزمانی کردی دنویسینه سلاوی می جبوان هنه آد دا ام بیشن بتایبت یعنی ایگو هلبسی دنویسیم زمانی کردی هنه کی لسر خواه بوسته هنه کی ام بیشن یعنی تم او دایم لی وگریش خورشیه که تم او دایم لی ایش خواه مستر وگره صانه جبو کار به برهمنی خوش و برهمنی وقت بیشی بر بچاو بده انه بتایبت ام بیشن اف کسی گو هلبسی دنویسین کسی نویسکار بگشتی ام کاربن چاندا حسکرنی دناب خود بچینن ام کاربن هفدو قبول بکن صانه يعني انه قبول كرنا كبه ام الهف قداري بكن ام برهمي هفدو بخوينن ام دماغو ام هفدو رخنه بكن نا انه ام كسايتي هفدو رخنه بكن ام برهمين هفدو رخنه بكن اف بذ چاندك دناب مده دناب ام بيجن چني بيسكار به چرو شنبير به چهل بسوان به و يعني دي دنياي تفاي دي تم دايم تهر كيجان ولاتي يعني روشنبير و نویسکار و هلبسوان و هنرمند او نینکا وی جواکینه گرگی ام بیجن کسی بدوی واری هانی دمشول دبن نو کسنی نورمال بن و ببن وقت بیجی پراج بو ملتی خواه و دریا نویساندنی خوره دریا هلبسی خوره دریا رومانی خوره ایش و آثارین ملتی خواه بین زمان و داوی دیجار ده از تکز دکم انو ام کاربن چاندا حسکرنی دناف حدود بشین بله ما مستش خواه امگیان داویا خلق خوی ایرو امی خاطرش تماشاوانان بخوازن امی شهلبسته تا امی داوی بکن بله تماشاوانین هجا ام گهشتن خلق خوی ایرو لی بری ام خاطرش بخوازن ام تخوازن سپاسیا سردم یا چاندو هنر الباجار حسکه ام سپاسیا وان دکن ام سپاسیا ما مصطفی هاد مرده دکن گو دورکی وصا دامه گو ام خلق خوی ایرو لی چیکن نهاجي هون وما موستا هوزان وهلبستكي وبخاطري راسيا بهلبست دنوت وشاشات نويساندي يعني از قلك هالبيبيني خودي از في هلبساهاني دبيشم جبرقي تايبت مندية كوي دلدلي مدهي هلبس بنافي شفق دباربانگا شفقي دا استم چاوان دگرینم دنیف خوشبونا خویده بساویر و درامینم وکی ولات بندست تم بفریاد و قیرینم جهوی تیا کفنه پرست روژک خوشی اسنابینم دجینه ده مستو جارم کووان گلا نسرینم جمافی خواه از بپارم نخوش و رامان برینم ایرو کولدارم دست بقید و بزنجیرم فقیر خزان و بیزارم دیل عفرین و جزیرم روی شبین دریجم بو چاراکش خور ببینم جدردان از سری گیجم پرست آلا رنگینم دی جنگی ده پرمیر خاسم دجمنين هو بدترسينم جيانا قش أزخوازم أسكري صلاح الدينم أسكواي حسن كارم بجنا نوروز دخملينم لسرشيان بيتو آرم دستين ستم كاردشكينم قالك صباح بوها قالك سباس ما مستهجا